Na hrvaški strani mejnega prehoda Sečovlje so se danes srečali policisti treh držav, Slovenije, Italije in Hrvaške. Na tradicionalnem srečanju pred božično-novoletnimi prazniki so si predstavniki treh obmejnih policijskih uprav izmenjali darila, pa tudi izkušnje. Vsi so poudarili pomen dobrega čezmejnega sodelovanja, ki se v zadnjih letih kljub ponovni vzpostavitvi mejnih kontrol krepi. Ringrazio i colleghi sloveni e i colleghi croati per questa occasione, è sempre un momento importante questo, anche se è solo per lo scambio degli auguri, ma è un momento che serve anche a rinsaldare i rapporti che ci sono con i colleghi, rapporti che sono già ottimi. Jaz bom pohvalila sodelovanje tako z hrvaško kot italijansko policijo. Mi sodelujemo na različnih ravneh, tako po prekrških kot kaznivih dejanjih, tudi v zvezi čezmejne kriminalitete, v zvezi preprečevanja, odkrivanja. Sodelovanje je zelo dobro, tako bomo sodelovali tudi naprej. Sodelujemo tudi v izvajanju skupnih mešanih patrulj, tako na hrvaški strani kot na italijanski strani, na hrvaški strani z obema policijskima upravama.